bitaro ni kwa muganga aratuvura tukaramba. Burya amagara araseseka ntayorwa, kandi kugira ubuzima bwiza bigirwamo uruhare na nyirabwo. Haranira kugira ubuzima buzira umuze. Ivuriro St Darius Medical Clinic turabashishikariza kwisuzumisha hakiri kare indwara zitandura. Aha navuga umuvuduko w'amaraso, umwijima, impyiko, diabete ndetse n'igifu. Turabibutsa kandi gukomeza kwirinda coronavirus dukurikiza ibi bikurikira: gukaraba intoki neza n'isabune nibura mu gihe cy'amasegonda 40 cyangwa ugakoresha hand sanitizer, kwambara agapfukamunwa neza ugahisha umunwa ndetse n'amazuru, gusiga intera nibura ya metero imwe hagati yawe na mugenzi wawe, kwirinda guhoberana ndetse no guhana ibiganza. Ivuriro St Darius Medical Clinic tubifurije kugira ubuzima buzira umuze. Bitaro turashima. Nongeye kubasuhuza aho muri hose hirya no hino ku isi mukurikiranye Kano TV, abari muri Amerika, abari mu Burayi, abari hirya muri Aziya. Nongeye kubasuhuza ngira ngo mbifuriza amahoro y'Imana mwebwe aho muri hose mukurikiranye Kano TV 250. Nongere rero mbabwire ko akarere ka Kayonza nako kamaze gushyirwa mu migi ikomeye izahagararira Kigali. Mukomeze mwikurikiranire uburyo barimo kukubaka kugira ngo nako kabashe kuryohera abantu bose bazabasha kukareba. Mukurikire. Kigenda cyagaza agaserekari yakuni kinene tagace gace zamuka.